Luke su prirodni ili umjetno izgrađeni zakloni gdje brodovi nalaze zaštitu od nevremena, gorivo za strojeve i odmor za svoje posade. U ekonomskom pogledu luka je mjesto gdje se stječu morski prometni putevi s kopnenim vezama i gdje se vrši ukrcavanje, iskrcavanje ili prekrcavanje robe neposredno s brodova na kopnena prijevozna sredstva ili pak posredno preko skladišta, slagališta, silosa, hladnjača ili drugih uređaja. Sve ove poslove vrše lučki radnici uz pomoć kopnene, plovne i brodske mehanizacije. Već prema vrsti tereta i načinu njegove manipulacije, lučki transportni radnici služe se i nizom drugih raznovrsnih alata. Taj rad odvija se pod različitim atmosferskim prilikama i uz stalno mijenjanje radnog mjesta i mehanizacije kojom se rukuje. Dalje, taj rad karakterizira skučenost i zakrčenost prostora u kojem se radi i stalno kretanje po neravnim terenima. Dio ovog rada odvija se na velikim visinama, a prilikom prenošenja tereta dizalicama preko radnog mjesta postoji neprestano mogućnost pada. Kretanje unutar cijelog lučkog prostora otežano je pretrpanošću različitim teretima i brojnim saobraćajnim sredstvima koja ovdje saobraćaju. Težina i specifičnost lučko-transportnog rada odrazuje se i u tome što je ovaj rad nemoguće planirati, pa u pojedinim danima i mjesecima dolazi do velikog opterećenja mehanizacije i radne snage i na taj način do pojačanog fizičkog, psihičkog, čulnog, vidnog i osjetnog zamora radnika i stalne opasnosti od ozljeda i težih nesreća u radu. Te opasnosti još se potenciraju kad se zna da je većina radne snage u lučkom transportu pretežno regrutirana sa sela i s veoma niskom radnom kulturom. Svakog dana dolaze na ovaj naporan i opasan rad tisuće lučkih radnika i svakog dana poneko od njih ispadne iz stroja. Samo godine 1955. bilo je u našim lukama 1500 ranjenih i 8 mrtvih, 1956. 1300 ranjenih i 3 mrtva, 1957. 1300 ranjenih, 1958. 1100 ranjenih. Izraženo samo brojkama, izgubljeno je 61.000 radnih dana, isplaćeno je 30 miliona dinara naknade plaća za bolovanje, a gubici su iznosili 576 miliona dinara. Ali nije riječ samo o brojkama, u pitanju su ljudi. Radilišta postaju ratišta i nešto se mora učiniti da se to zaustavi. Pogledajmo najprije uzroke. Opasnosti počinju već kod same pripreme za rad, kod otvaranja brodskih skladišta. Skidajući pokrivače i prečnike grotla, radnici su izloženi opasnosti pada u dubinu skladišta. A neopreznim manipuliranjem prilikom podizanja prečnika, čija težina dostiže i do 3000 kg, može doći do udaraca i težih ozljeda. Zaštita, samo opreznost. Uzrok velikog broja nesreća leži u zakrčenosti i velikom neredu radnog mjesta. Ova nesreća dogodila se 8. aprila 1955. u skladištu jednog grčkog broda. Vraga je zahvaćila jednu od asaka žitne pregrade koje su ležale neuredno porazbacane u hodniku broda i srušila se na grupu radnika koji su radili u donjem skladištu.
Matko Milić ostao je ležati smrskane glave. Krsto Žepić stradao je 15. oktobra 1955. Uzrok nepažljiva suradnja kod rada. Kod utovara sanduka sa sirovom gumom pomoću autolifta u vagone zaglavila su se vrata jednog vagona. S još jednim radnikom Žepić je pokušavao da ih pokrene. Za to vrijeme šofer je zaustavio autolift u neposrednoj blizini. Misleći na vrata, radnik je doviknuo Žepiću: "Još malo naprijed." Šofer je to krivo razumio i krenuo. Na putu do bolnice Žepić je umro. Nešto kasnije dogodila se još jedna teška nesreća s autoliftom. Ovoga puta žrtva je bio šofer autolifta broj 10. Uzrok: dizao je balet pamuka na visinu koja prelazi na slonjač autolifta, tako da su pale natrag na sjedište i težinom od 400 kg prignječile ga. Istovremeni rad u donjem skladištu i hodniku broda naoko je neopasan propust. Ipak, on je Josipa Kuhača učinio teškim invalidom. Udaren teškim sandukom pao je u dubinu nepokrivenog grotla. Da je poštivao propise, danas bi bio još zdrav čovjek. Propisi, propisi, treba to sve pamtiti. Ali negdje to i piše. Možete li pročitati što piše na ovom upozorenju? Strogo zabranjeno voziti se liftom. A zapravo bi to morali pamtiti, jer ovdje je stradalo već nekoliko radnika. I Pepi Cuna znao je propis koji zabranjuje prijelaz između željezničkih vagona dok oni stoje na kolosijecima unutar luke. Pa ipak, kao i mnogi drugi radnici, često je prelazio između njih, da skrati put. Iskratio je 17. marta 1952. zauvijek. Lučko-transportni rad specifičan je i težak, pa zato na tom području postoje strogi propisi o zaštiti. Oni obavezuju brodove i organe luke na brigu i pažnju, ali uspješnost njihove primjene u prvom redu ovisi o onima koji neposredno rade, o vama samima. Zato zaštitne propise treba imati neprestano pred očima, pri svakom poslu, ma koliko on izgledao neopasan i bezazlen. Čak i onda kada se umorni vraćate kući iz dubine brodskih skladišta. Mislite na to zbog sebe. Ali mislite na to i zbog onih koji vas čekaju kod kuće i koji žele da vas dočekaju. Jer znate, moglo bi se dogoditi da se i ne vratite. Najveći broj nesreća i ozljeda koje se događaju u lučko-transportnom radu moguće je izbjeći običnim i vrlo jednostavnim mjerama zaštite.
urednim slaganjem tereta, na primjer, stvaranjem slobodnih prostora za rad i slobodnih prolaza za nesmetano odvijanje unutarnjeg saobraćaja. Nekih poslova dosta će biti primjena laganih ličnih zaštitnih sredstava. Respiratora, na primjer. Zaštitnih rukavica ili specijalne obuće. Zaštitnim propisima predviđeno je oko 25 vrsta ličnih zaštitnih sredstava i gotovo je sigurno da ih sve naše luke posjeduju. Treba ih samo tražiti i razumljivo primjenjivati. Ne smeta što će se netko šaliti i nasmijati. To će pored toga biti uspješna zaštita. Pod ovim je šljemom sačuvan jedan život, a ova je cipela sačuvala jednu nogu. I naša je zajednička želja da se svi vi uvijek vratite kući živi i zdravi. Brodovi svih zastava rado dolaze u naše luke, znajući da će njihov teret biti pažljivo i brzo prekrcan. Zahvaljujući vašem radu, lučki transport neprestano raste i sve više ubrzava napredak cijele zemlje. Ipak, treba učiniti još više za zaštitu zdravlja i života svih radnika. Tek onda će ti uspjesi biti potpuni.